He brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am.
God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Desperate for you, I surrender. Ariko tubandanye n'ibikorwa byose birebere hano bagomba dusabe hano mwarimu Thierry ahaguruke gukora icyo basengere ibikorwa na porogaramu yikorerwa hano turamuhaye ikaze. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye uyu mugoroba mwiza wongeye kutwemerera kubaho, ukatwemerera kuba tugihumeka impemu y'abazima. Mwami turabigushimiye, none turagushimiye uyu munsi mwiza wateguye, kuko ijambo ryawe riravuga ngo iyo ikintu cyifujwe kikaboneka kinezereza umutima. Uyu ni wa munsi mwiza imiryango yari yiteze, none turagushimiye kubona utwemereye kubona uyu munsi. None turaguhaye ikaze muri no rubanza, tuguhaye ikaze kugira ngo mu bintu byose bigiye gukurikira hano uze kubibamwo. Turasengeye amajambo agiye kuvugirwa aha hantu, turasabye ngo uze kubana natwe Mana, kandi turasabye mu bushobozi bw'Imana buguti kino kibanza. Ibyoza byose bitavuye ku Mana ibifatwe mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Tuguhaye ikaze kugira ngo umuntu wese ari hano yicare hano yumva atekaniwe. Kandi Mwami turagushimiye no bino binyobwa turabisengeye ubihezagire kugira ngo bagiye kubyakira bose Mana bibagwe neza. Urakoze turagushimiye, tuguhaye ikaze muri byose, kandi turakwiteze nk'Imana ko byose ugiye kubikora neza. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Hanyuma bajya kubahorera bamudini wasaba imiryango ikoranye n'abagenzi n'inshuti bijya byagiye hajya iruhande y'uwanyu arabakunda. Uyu munsi ndakugabiye ku izina ry'umuryango wa Prosper Managura, mugabo sinagushikirije. Umunsi rero wo gushikiriza rero tuzohuje inama, tuzongera tuyaga, dusome, dusubire n'akagere tukubite nawe dushaje. Akunezerwa ntikabura, naho kaba gatudinda gatoya kararyoha. Ubwo iki tunezerewe n'abana bacu. Umwana wanyu yarabatuye, umwana wacu yaradutuye. Twabagangurukije, uranezerewe natwe turanezerewe, n'abajya abana hajya baranezerewe. Bane bacu turabagangurukije, n'ibyo dukomera amashyi, tukoma amashyi menshi tuko twabagangurukije. Barakuze baha amashyi nabone rero. Barakoze rero. Ubu rero umugeni wamubonye nimuzotsitana nako, niba
hari izuba ryinshi ryatse cyangwa imvura ari urya abantu ari rwacu bazokugama agatutu aho bashitse kandi ntibaje bace mu byatsi no mu biti bahunga uduti kumwe kwa kera hama igisigaye nirya jambo nakubwiye hanyuma rero nyakubahwa rero atawukuye inka uhakura ne iga kamagira inzibano n'ubu biraza niba nyarutse bari mu bigega rega n'icyo utaransaba yemwe zisubize inyuma akuki yemwe ndagutanze ko nakuvuga ko karategura ati cyateguriwe abakwe ntikijya bahita hamwe tusasagara raporo ntucike guhita ushatse uransigariza bamwe turibyinana canke we tuje kwiginana ivyo bikuva mugabo hanje ryoherwa nezerwa shima urukundo Imana idukoranirije ko tugira amahoro. Murana byinshi bimbuza gukora ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe ngambirira buri munsi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye ntabwo ari ibyo nkora. Mu buzima bwanjye niyemeje yuko nzagukorera Mana ngeze kugupfa. Mu minsi nsigaje yo kubaho kwanjye ushoboze kugukunda ngukiranukire. Umwanzi wanjye ahorantera gateshuka inzira zawe, nagambirira gukora ibyiza. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe kandi hanyuma nk'uko mubibona icyari cyitezwe cyashitse. Twabonye hano mu rugo rw'umushinga ntahe Managure Prosper abashitsi tubarabye bari baberewe kandi no maso ngo umengo basa n'abari bakeye. None rero nk'uko yatwigishije yaratubwiye ati mukabona abashitsi muze mubakire mubicare muri cyicaro bishobotse no kwazimana bazimana. Ibyo rero twabikoze. None rero tugaduhe ikaze waserukiye umuryango aganiriza abashitsi abazi kibagenda turamuhaye ikaze. Umuryango yacu n'uburundi bwose nk'uko umutanzi ijambo bivuze aha mu rugo kwa Managure Prosper turatewe iteka riryoshe n'abashitsi. None ku izina ry'umuryango Managure Prosper n'akanyamuneza ko kubakira mu rugo rwacu muri Sanze byagire naze ko mwavuye kure hanyuma turabazimanye hanyuma nimwamara kuruhuka turaja kuyaga tugira amahoro. Mushinga ntahe kugira ngo nabashimire yuko babaye icyicaro mukaduha n'umwanya wo kuyaga. Arakiri iminsi abo twayaze cyane cyane umushinga ntahe bamubarira icyifuzo cy'umwana wacu umwana wacu none ko mu mpaya kandi kugira ngo abashimire warayaze ngo tugatumbaza umutobo turayaga turahana n'isango. None bashimiye yuko yatwiteguriye Imana imuhezagire kandi abarekuru bose na twese Imana iduhezagire. Mushinga ntahe kugira ngo ntitwotera kuko twateze turenze uko twari twasezeranye, ariko ntibyakwiye kuri twebwe ni hamwe n'abapapa kure na kure mu biro mu ntandaza
twashoboye gushika rimwe mu masaha twavuganye ariko reka rero tugerageze gutungura umwanya usigaranye hariya murabona ya musore ari buhamvu aguma arabira araba manini yiteze icyo novuga uyobo yari amaze igihe avuga yuko urukundo bamurengeye asinzira umarimbira hanyuma niho kumbarira ngo hariho umuntu yagomba muri benshi none hajya ati kubaza ko abara umumbarize ababyeyi biwe yuko udukundira abana ibyo rero nawe ntizabakana urukundo kuko nicyo Imana iduhamagariye Yesu yavuze ati mukundane nk'uko nabakunda ntigamije nabi twagira ngo umunezeza n'akadatuye umuntu awukura uhakora amatwi umuntu atwenga ariko tazi yuko uko twabivuganye yuko dusabirishe twaje twiteguye duheze tube inshuti kugira ngo n'igihe muri uga kuduga tube turi Matana komine Matana n'abandi kugira amasiporo umuriro cyari akaronka amazi yo kunywa mwebwe muje koronambi kuroresa ubwami hariya mu Rutana mu Matana hanyuma nakabazi akanyota rero twagira ngo dusabishe kugira ngo dufungure umwanya mufite muduha n'ubundi uko arizo ubu twaje kuba bamwe muturuta ubu muraturuta ibyo bituma tuzobikora kandi tuzobumbira bungane kugira ngo abo bagiye kuduhuza hanyuma amwe mu ntahari asange ari iwabo nk'uko ari iwabo none narabwire cyane bagira ngo mudusabishe kugira ngo abo bana none ko yotweye tugire amahoro Imana heza kwaba nshinga nawe Evariste nabo mwagendanye nyakubahwa umuryango managuri n'abajyango n'inshuti n'abagenzi mwese tugira amahoro ko mutitabira mbega tugira amahoro sanga amahoro ya Kristo mu miryango yacu mu Burundi bwose yanda basabe ibaza ko mwaruhutse mubarushe ariko maze mu ntiza amashi dukomera amashi abashitsi tubakere barakoze cyane nyakubahwa mushinga Evariste kakoko ntubeshe hanyuma umuntu ari ahagurukana umuryango inshuti n'abagenzi bashajije kandi baje bashishiriye baba bagenzwa n'ubusa rero ugenzwa n'ubusa kiri ku mutima cawe kirahari uwunyagiye unyeretse arahari amahaye mucibito bikwamana kure gospel ariko agashitsi ni ibuhoro mwijenda muri komine Mugongomanga inyabagendwa umuryango ugende Matana turahazi nukuri uko wabivuze twarayazi turamenyana turidondorana ugatotobo batashe unezerewe ntahanezerewe hanyuma hari ijambo twapfundiye ugatoto ati rero urandabira akanya niba unkundiye nkabandegereza icyo ndondera hanyuma nzondorera umwanya ndondera abamperekeza hanyuma nze undagurire none nyakubahwa je n'ukuri bona waje ushajije kandi ufise n'abagushikiye
ngabo nziza cyane na jewe niraguje amaso inyuma n'imbere no mu mbavu nsanganye abasangwa mu nyambo ifite abagenzi nabone bakereye abashitsi rero banyakubahwa twebwe iwacu ntitwamye dufata nabi abashitsi aricyo basabye turakibaroza aricyo batira turakibatiza rero wewe uremeye uti nzosenya nzokubaka nzogera gute rega haje umuntu asaba yemera byinshi aremera na etaje igeretse 20 muga atari wishobora ariko nibaza ko ivyo wemeye aricyo uzoshobora mugabo kuri uyu munsi ngira ngo umpakanye vugane nabo dusangiye twasabye nibangirira akajisho akaguha nandi ndaheza ndakubwira ariko nabo rero nibaza ko mu migenzo y'ikirundi urabizi ingene basaba tugira amahoro neza kandi wowe n'abandi nagira ngo yani tubatevye ko tutakure nkumbaye matana twebwe ni hafi baba twakira twebwe twakira aho twarimye rero abasore mukundire mudusabishe ibisabisho twabizanye batukamye tubasenga Imana none dusabishe n'ukuri tubahe ibisabisho hanyuma ureze nabe kuno umusore wacu ko yihotwe nageze kwirabura Kisha kugira amahoro avuze neza avuze mwiki avuze neza mwongira amashirire ko abayiste nabo mwagendanye nukuri urayaze neza rega kare bayaze urambwirana nakwishuye nzokubaka nzosenya nzovuma nikazoza rero bana ni jambo nashenda kugira rero umugenzi w'ikirundi hazigene basaba babanje kugira amazinda ariko jewe namaze gukebuka impande yanje n'inyuma bambwiye ati ntaco urabandanya tuga kwijambo rero niwe witebeje kurivumera none avuze ngwiki avuze neza muziro turazi gusaba kirundi gusaba arayanga ibisabisho byabonetse n'ibindi bizokorwa bijyawemera byose wavyemeye aho n'amasezerano ga hanyuma rero ujya bavuze tutari bwatwenge nabonye yatwenze mugana tone bwavugeje sinzi rero ko ariko ntibikunda kuko bavuga umugani mu kirundi ngo ntawe ukubita izo yasembereje twabakiriye ahashashe neza twabazimanye none uje umusavye mwiza no gusubiza inyuma nukuri je banyemereye bambwiye ko ni wasaba neza agusabisha kugira ntabwo bafite habe na gato Yesu mbereye maso ntabwo bafite habe na gato Yesu mbereye maso Va muri video. marema amaso yiwe arashyize mu orore keya sakamagose Uri wewe icyo wavuze ntiwivuguruza wavuze igikoko ariko twagize kugira ngo azobona ati aha ndakusehishuye
nyinshi hari n'izihanga ifise amezi bimwe reka mutama witeka waje kundamira koze dupuni wacu iyo turatuma amafizo ngo basayiwe n'indundi zirahava zose tukabandabire rero turabe ko duhuza n'ibara dukunda iwacu bikwemereye kuko z'akagajo z'agatsindiri umushirira wo gusubiza abantu ni ku muhundo n'abihugu akagajo n'ibisega turazirabira amabere ntabona hero ko n'inzira zibashisha ariko si kimwe cy'imvura n'itubutubu sundu Muzi wanje ahoranera ngateshuka inzira zawe nagambirira gukora ibyiza bibi bikanze imbere abarabe mwongera bagutsa ndabire hanyuma ndakwishura uravyaga urabona tumwe abantu uvuye ku ndabire ukuri arambwiye nka raporo nziza cyane rwose arambwiye ko ari inka undi wacu harimo amapuraze umufizone umwosayiwe kandi n'amabere ni meza yose n'ibibara byiza cyane bitaha kandi nta mahembe yo 15 cyangwa 10 zifise ziteze neza umutwe uteze neza n'ingoma imeze neza none rero hamwe twayaga ku mutoto nakubwiye ko nazo gutetereza ngende n'uyu munsi rero ko wadushajije araba hahandi wanyereka ukubitize amaso niba ubona ariko aratwaye nk'utumbwira narishitse utaharabye atacu ndakubari harabe ko byagenze neza byagenze neza nabibonye na jewe ugira amahoro rero umuryango wacu n'ukuri urakugabiye umugeni wadusabye watugendeye turabagenderwa turakugabiye izuba riva imiryango ikoranye mu birori biryoshye nk'ibi mugabo uyu munsi ntugende ujanye sinagushikirije umunsi wavyo tuzosura twicare tuje inama hanyuma rero nazi ko avuze uti uba kure sinagutebya kuja gutanga raporo na jewe harabo twasanga irubanza bagiye kuzindi za kubabwira ngene vyagenze none kanyakuba aha rero ko ndakugabiye n'urukanwa n'inzimana muyakire neza muyifungure neza igwacu nigwanye ibagwe neza akanya tumarana ngaha nukuri turyoherwe nawe umutima utekane nabo mwagendanye urumva kugenda usubiranye inyuma ingabirano inezereye umuhungu wanyu ariwe nabonye ariko araturaba biraryoshe tugira amahoro nukuri turabashimiye aha umuntu agaba umuntu hajyane ibintu biragoye byavuga atabanza kubaza umuryango kuri aha ntugende bateye iteka aho bose kugira ngo bemere ubona abicaye nyuma hari n'abandi hariya bahurije hamwe n'uwo twayahaze none baratugabiye imana ibahezagire hanyuma natwe ubu umutugabe mutuganze ukuri tegeka byose zobikora
kuko imyuga myinshi no gusobanya ko kugira ngo ubundi bikibaho cyane ni impome ibyo byose bamwe barabyize rero turabashimiye mu kuri kuzobavuga neza kugira ngo turonke ahubwo n'uwo bazohora bazanana canke uwo mutugabi azoronke no barayaga ako kutoka muhira ya kera cyangwa aho biganye mu ishuri ibyo byose turabishimye kandi natwebwe n'igihe muzozi wacu turabafata neza n'ukuri mwaciye hano twamenye ati uyu ni wabo ya nshuti tuzobitaho umwana bahezagire kugira amahoro egajeho nishwe n'ikireza narenze ko acaza nishwe n'ikineza ukuntu yavuga twenga najya ntayabya ko bavyumvise akini gisiga atari uko mubona uko ahantu nigere ngo byagiye asha ubushima washimye n'urya ndwara ndamo cyane ko yashimye aje nzoshima ko nawe no utoratora neza cyane cyane ko batuzanye ahantu heza abantu bagaba kandi bazi urukundo cyarico none twagira ngo umukubita akajisho bamwe tuvuga amazina kuko ntaragera ariko ndazi ko hariho arindiriye n'igishika twebwe ibintu turiko turavuga ubu yatari tuzaratwenda n'izo ndabona ko itaba tuziraboneka ni ukuri batunyarukirize imana ibahezagire ukoze ku ijambo ryiza irajeho ujya nari ntambwe gukeba afite imbere batansabye kugenda abonye mukazana ari byasavye none je ko ntamwegurana atamusavye jewe nagira nza n'ifoto nshire hano amace niraramira none rero none no kugabira amasinda kwereka icyo nakugabira icyo ukuntu nibaza ko abari mu protokole banyumva kandi bamaze kubyumva babimenye tekana urafungura inzimano umutima wamaze kuja hamwe n'uwawe ndabona ko yitwe n'umutima n'amazi Yesu mbereye maso Yesu mbereye maso Yesu mbereye maso Yesu mbereye maso ntabwo bafite habe na gato Yesu mbereye maso Ineza yawe mana nabizorangira 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 kurande kurama mana nabizorangira Ineza yawe mana nabizorangira Ineza yawe mana nabizorangira Ineza yawe mana nabizorangira Hallelujah
nagizohera ineza yawe Mana nagizorangira ineza yawe Mana nagizorangira imeze papa utageze nk'uko naona
Mungu ni yule yule jana hata leo milele habadiliki. Yeye ni yule yule. Mungu ni yule yule jana hata leo milele habadiliki. Yeye ni yule yule. Jana hata leo milele. Yeye ni yule. Mungu yeye. Jana hata leo milele. Yeye Mungu wetu ni yule. Amini neno lake alilosema nawe, hata akawie, ni kweli atatimiza, ijapo sisi twabadilika. Yeye ni yule yule jana hata leo. Mungu wetu ni yule yule. Amini neno lake alilosema nawe, hata akawie. Inshuti n'abagenzi tugire Kristo. Kumenga mwarakanye habaye tugire Kristo. Ani mwana ko biryoshe turaheza gahe. Tugire Kristo kandi. Amahoro y'Imana n'urukundo mu miryango yacu. Amashi menshi. Nguko twazinze tuyabaga n'ukuri. None kutayaga musigara cica. Umwana w'umwami aririye ungira ngo ba muntu yamye atanyinyuka ngo aranyinyura iraramwinya kurangira. Ibaza ko ari vyiza. Hanyuma bajya kubahorera bamudeni wasaba imiryango ikoranye n'abagenzi n'inshuti ibyo vyagiye hajya iruhande y'uwanyu arabakunda. Uyu munsi ndakugabiye kwizina ry'umuryango wa Prosper Managura mugabo sinagushikirije. Munsi rero gushikiriza rero tuzohuje inama tuzonyaka tuyaga dusome dusubire n'akagere kubite nawe dushaje akakunezerwa ntikabura naho kaba gatudinda gatoya kararyoha kuko iki tunezerewe n'abana bacu. Umwana wanyu yarabatuye, umwana wacu yaradutuye, twabagangurukije uranezerewe natwe turanezerewe, n'abajya abana hajya baranezerewe. Bane bacu turabagangurukije n'ibyo dukomera amashyi, tukoma amashyi menshi tuko twabagangurukije. Barakuze baha amashyi nabone rero. Barakoze rero. Ubu rero umugeni wamubonye imuzotsitara nako niba hari izuba ryinshi ryaze canke imvura ari urya abantu ari rwacu bazokugama agatutu aho bashitse kandi ntibaje bace mu byatsi no mu biti bahomba uduti kumwe kwa kera. Hama igisigaye nirirya jambo nakubwiye. Hanyuma rero nyakubahwa rero atawukuye inka uhakura ne iga kamagira
inzibano n'ubu biraza niba nyarutse bari mu bigega rega n'icyo utaransaba yemwe zisubize inyuma akuki yemwe ndagutandukana twavuga arategura ati cyateguriwe abakwe ntikijya bahita hamwe tusasagara raporo ntucike kuyitanga ushatse uransigariza bamwe turibyinana canke we tuje kwiginana ivyo bikuvaho mugabo hanje ryoherwa nezerwa shima urukundo Imana idukoranirije ko tugira amahoro twamye tuyaga dushira hamwe rega noneho usa n'uko wanyicaritse ntabwo nubwo nagira nsabe ntabimpaye Mungu wacu atoye heza no bagiye mu bantu ukuri ashe zoronka n'abagukurikira cyo mbona ukuntu bavuga ashe oya no kurira neza nanezerewe kuko umengo baturanye iminsi imyaka myinshi tugendana rero ngere dukundana ari umwana wonyine y'abantu urabona ngo baragiye gusaba imigambi tukiri bato ariko n'ubu ndashimye rero nakeneye ko ndabaza byinshi kanasindega uri umuhumure bwanje urazi ibikwiye si umunsi wa mbere kandi si n'uwa nyuma tuzora tuza kuhasaba nabonye ko abashokoje neza naho ntabona cyane ababonye n'abandi hano bariko bararaba namwebwe nuko nyine muko muraraba noneho amaboko aryoha anyuranye rero turashimye turaza gusaba amakaba aho tugira gutahira namwe ndabizi namwe cyo kimwe namwebwe nabo ntimugorana ibyo byose turabishima kandi dusanze ari byiza igihe usabye mu bantu bazi ari cyo gukura bazi kubaho neza murimo babashimiye Imana ibahezagire dufate ko ikwiye twabibonye uretse naho waka ibyo ntarasa akona akararo keza Imana ibahezagire Kristo n'aganza tugira amahoro n'iteka gutewe n'abo bashitsi bashitse ngaho yewe ikintu cya mbere mbanza gusaba ngomba gusaba bwa mbere amashi mukomera abantu bose ibiteka twaronse kwabana muri Prosperi kuri zuba ry'uno munsi rero uko kwa Prosperi abonetse iteka ridasanzwe yakiriye abashitsi arerekana ko ari umushingantahe ashitse atayaga amasigara cyicaro azi kwakira neza kandi nk'uko babivutse umwana si uw'umwe umwana ni uw'umuryango umwana ni uw'igihugu si abo nyene baje gusaba abo nyene bazanye umwana w'umuryango bazana umwana w'igihugu ivyo bibondo rero byose bitewe iteka imiryango uko ari turabikeka bagize ikindiro ciza baca ku abavyeyi barabateye iteka ubu rero nubwo mwavuze muti muja kure burya twama tuzi Matana burya nubwo je nane mwirya sare y'Imatana ndabona aho twahahuri hajya dufiseyo abakobwa benshi dufiseyo twaje gusabirayo abageni benshi ubu rero si ubwa mbere nk'uko wabiheje kubivuga si ubwa mbere kandi si ubwa mbere n'ubu nasubira urabe mu minsi mikeyi uzotubona hariya aha ndaza abantu benshi twajyanye Matana inshuro zishika 3-4 aha babonye abo babonye urebe nyakubahwa Prosperi wagize urubanza watumiye umuryango ibikumiyeko watumiye inshuti tugufashe gutera iteka urugo rwawe bamubikora ku muryango nikore ku nshuti tuzomba amatwi impande yawe n'ubu iki kitakibonye ukagera kuja kumushyikiriza n'ubu tuzomba tugufata mu mugongo tugufashe
kandi twokwitura twokwitura mu magambo make manyakuba gere mutuvuga neza tugire iteka nitekane twabe iteraniteka tugire amahoro. yaza kumbaza tuzanywe ni ubugeni ibyo ukeneye ibyo ufise ibyo nkeneye ngomba kugufasha muri ubu rero nari numvise ko tuja mu igenda ngomba kwibaza aho abariza mugomba icyo kuvuga icyo kivuga ngomba kwibaza ko bita kungora narimenyereye imisozi y'iwacu usanga ari mu Burenzi bw'Igasire biteze neza amatani y'amatara araka ibintu nk'ibyo byoroshe ije ndari bitangura kwibaza ngeze bitakunezera umutama twatumye n'icyamugoye tumuvuga tubivuga mugabo dushitse ngaha tukadusanga n'imana twiteze ntabwo baduha imetero mpereye kuri uwo musenge w'ikizungu nkasanga n'ime n'inusu hariya n'ime n'inusu hariya ni gutyo intebe hariya zirangana abantu nibo baratwakira izimano turashima nta nyota tugeze tugirirwa ngaha rero nagira ntabwo kubashimira kuruma dufashe neza ntaje mu mutwe yagira ati ababingora gatatangara rero nagira ndabashimire saba batwagendanye babakomera amashyi ubwira kabiri rero nagira heze ababyeyi bahejeje guhana abageni kuganira abageni kuko kugabirana rero murahora muyaga kuko natwe twumve muyaga neza gutyo tuze turisomera agacupa dusubiye hanyuma birasinora nangiza ntasabye bose ko tubakomera amashyi abantu bayaze neza kugira ntangize rero gatatu heza ndasaba ko nabona ko dufise mbiko ibintu byinshi twoge ibintu bakwe turabakwe naho mwatwemereye muze mwatuzanira muze turashyirayo tugende twisitana ntabwira turatsitana ubwa twere turivuga tugisaba kwa naka batugabiye none twere turivuga mpaka badushikira ari aho mu gisiza tubwiye tuti batumbe badutegeye badusanganire hakiri kare rero ndangije ndabashimira mwese kugira amahoro ushitse mukuru Evariste nabo mwagendanye kakuki navuga gashikire abakwe neza hanyuma hariho umuryango vy'ijambo rimwe na Donate urandabira cyane jo fise ahantu kuzura bigora nukuri ntiwiteme nubakubiko ibintu birahari uva ngaha nukuri uryohewe kandi uva ngaho ugenda urititaza uzoba bashikirwe neza cyane rero uko mwavuze uti mbega none bashahajya iyo ni mugongo menya ari ibiti mbega cenda menya ari ibiti tubizigurure mugongo manga imisozi ibiri umwe ni mugongo wahetse uwundi ni manga ugenda uzanana epfo hari antene ya FM uzanana ino uja mu isare muri Bujumbura rihari ariko umugongo rero ni ijya kure tubona hejuru ni umugongo rero uheka utanga umwana ntabwo muri ya manga jenda nayo rero isigura jewe ndaje
jewe ndaje baranyemereye ko shika mu rwawe ndaje mwe mwaje rero n'icenga hanyuma rero kamagira nuko bivuze rero abana bacu badukora n'iki ntibatugambarire nabone ni kuri twabashimira cyane kuko ntibazimiye bagiye inama bari kuja inama bakigira ukwabo twe tumenye na kimwe ngabona ko batugisha inama bakadusaba none tubyo badusabye maba bishikire n'ibi birori by'ibanze ibikurikirana byo mukomeza agasabisho Imana irabibona abona turatama n'abatamakazi umunsi tutazi uzogere twese dukomeye namwe mukomeye tubigine mutwigine aba bose inshuti abagenzi baze babanezererwe kandi namwe birindi jambo navuze muti reka n'ubundi tuzoreka tuzoza natwe kandi natwe batanga tuzoza imatani banjye tumaze bakora abageni benshi kuko unaje kwivuga reka n'ukuri tuhazi neza kandi n'inyambo ndazizi jewe hariya matani rero abantu nyabo nyabagororotse natwebwe nuko rero uko avuze roti imwe iryo inyuranye tuzohana duhane abageni duhane inka duhane imirima duhane n'urukundo muri byose tugire kuko ngo turi mu gisagara gutangura abakenyezi ariko n'uruhoho n'umuhanzi wacu mata kugira ngo bashinga nawe bapfaso baruka aha ariko hanga mbegane kusanga ngabo nanjye nagiwe kwesa ujyanga n'ukundi ngoma ngomba ko wese ndamumenya ariko rero kubera ko cyane cyane icyo tubonera kwa kironse kandi ikindi nacyo tukaba dutegura natwe kwitegura aho tuzoza kuba aho tuzodusanga iwacu tukabakira bagira ngo rero borohereze aho muri wanyu ni sawa natwe tujye gutegura umunsi mukuru wo kugabana urundo mugabo sinzi ko bazoca babacu gusa tuzobasangira uko ari bose hano twese turabasangiye ntawe zo kwikunganira ubundi umwe agira ngo nakuronse barakumva aya twahanye rero twagira ngo duhamagara tujye gutegura umunsi mukuru umwe nyene uza kuvuga uti icyo twasabye twarabironse tworohereze rero turekwe tugende tuze no kuvuga yuko hari abandi bataje ubona ngaha urabona tubise yuko umwe ariko hari abasigaye muhira kubera ubusaza bakeneye kumva uko byagenze abana rero mu garukirize tugende kuvuga ijambo ryiza twaronse kuri mwebwe Imana iraheza ose cyane ikaho ryamye natwe turanezerewe ko mudushimiye ko mushimye ko twabakiye neza tubazimana yego mwe natwebwe turabemere ntitwaza kuri tuza tumeze neza baratwakira ngo kandi dukomeze ubumwe aha ubumwe burakomeye twebwe iwacu twitwa babigabo bigana inyambo aha watomboye kubona uronse umwana w'imfura sicoroshe ukabona rero wa munsi ugeze uze witonda umpange neza naho uzavana kugira ati erega nyongera naguhaye neza nkapanga iyindi nyongerera ubuze bw'Imana urayimpa ntagora kuko utangwi ku mwana w'imfura ikintu cyoroshye ariko twahamirije ntabwo agiye iwacu nawe rwanyagiye iwacu rero ukuri ndashimye ko mu kwisozana ndetse no abana baraza kwijoro ati bwije muragora urababaza ariko gumana uko izibanje akwiye ariko ntaje nimaje kwisoza rero mushika amahoro mushike mudasitaye Imana bayobore bashikane aho mwaje muvuye mwese kandi natwebwe tuguma tubasabira ko mugenda urugendo rwiza n'umugoroba mwiza hanyuma Imana tuzigame tuzoshike kuri cyo twiyemeje tugira amahoro dukomera amashinga imiryango
hakika nimuongere na aina yangu. Mpamvu tuvuze gutyo nuko baganiriye bahuza kandi urubanza rwazindutse rukagenda neza. None nuko bavuze ko bakeneye amagaba hano n'amasengesho. Tugiye dusabe hano mwarimu Donatien ashima Imana ku byabaye, yongere aturagize Imana tuze gushika amahoro n'abantu bagabanye bashika amahoro. Turamuhaye ikaze. Ndabasabe muhaguruke dusenge Imana. Turagushima, turagukenguruka mwari mwagororotse, turagushimiye imbabazi zawe n'ubuntu n'urukundo rwawe. Urwo rukundo nirwo rwari rwahuje imiryango ibiri ikoranira hano, kandi Imana igihe twakorana gutya kugitangura twari twakubwiye ngo uze kuba hano, ube muri aya majambo, ube muri runo rubanza kugira ngo ruze rugende neza. Ibyo wabikoze neza wabanye natwe, none turagushimiye ukuntu wabaye aha hantu, turagushimiye ku byakoretse byose. Ibisigaye turakuragije abantu bari hano, utujana nabo tubagirira neza. Umuntu wese aho yaje ava wamushikana amahoro muri rya barabara aho baza kugenda, kandi dusengeye n'ibindi byose bizakurikira bize bigende neza. Turakoze, turagushimiye kubana natwe muri byose, kandi kugira neza umuntu wese avuye muri runo rubanza. Mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye kubikoze. Amen. Mungu si mwanadamu ili aseme uongo, mwamini Mungu. Aliyeniita ni mwaminifu kweli, Ni mwenye haki, ni baba yetu yeye. Aliyeniita ni mwaminifu kweli, ni mwenye haki, ni baba yetu. ni baba yetu yeye. Akiahidi anatimiza, akiahidi anatimiza. Mungu si mzalimu ili apate, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Mungu si mzalimu ili ajute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Mungu si mzalimu ili ajute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza.
ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva maze Yesu numva vuba umuntu urangururiye ku mpinga y'umusozi arantabara maze Yesu numva vuba umuntu urangururiye ku mpinga y'umusozi arantabara ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva maze Yesu numva vuba maze Yesu ku mpinga y'umusozi maze Yesu anyumva vuba niyo haba munsi y'urutare rukomeye cyangwa mu mihanda ibinyabiziga n'abagenzi urusaku rwinshi bibisikana ibasha kutwumva mu rusaku rwinshi bibisikana ibasha kutwumva y'urutare cyangwa urusaku rwinshi bibisikana aho Imana itabasha kumva niyo munsi y'urutare cyangwa we urusaku rwinshi rwinshi urusaku rwinshi bibisikana wibuke Baritimayo ataka cyane Yesu aramwumva aramwumva Yesu aramwumva aramukiza wibuke Baritimayo ataka cyane ati Yesu aramwumva Yesu aramwumva aramuhumura aramukiza ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva maze Yesu anyumva vuba yo ku mpinga y'umusozi ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva ijwi ryanjye ryatakiye kure gira ubwoba ko nawe ubasha kunyumva maze Yesu anyumva vuba umuntu urangururiye ku mpinga y'umusozi maze Yesu ku mpinga we maze Yesu anyumva vuba hano ku isi sinshobora kukuramya ko bikwiye hano ku isi sinshobora kukuramya nuko bikwiriye maze ningerayo nzakuramya maze kwambara undi mubiri ningerayo nzakuramya maze
kwambara undi mubiri hano kwisi sinshobora kukuramya kuko bikwiye ningerayo nzakuramya maze kwambara